Hai menaza hagima izai hai menaza klumdalei ma hetsit keu zikre zisruk kam ma higi gede rein sa zeme kogana holia gai radalei North East State Manipur ga Tosiam Baptist Churches minate tiba hetsit keu hezikre zimngi mage Tosiam Part 1 Platinum Jubilee hang zigene zaina hingi ra hang zigene meeting robam gai delei za chedlei zai Tosiam Part 1 Platinum Jubilee hingi ra hang za rogena kam keu gai be wang dai ra be ndui keu zikre zimngi gena krezes na lunge hingi ra hang kam keu gai delei za ka chedlei zai chi Tosiam Part 1 Platinum Jubilee ka hingi bige za Speaker Dr. Reverend Ravi Pamene changai gulei za ka chedlei zai Tosiam me ka chemle na hange invitation card je pelak delei chipo zigene newspaper zaina social media gene rang thau gai delei chida za Tosiam me ka chemle na zaina meime meite ti me zu hai mena wangkam gar hange ai gene nangni je chitau gai delei zai ket hai mena chira hange anui Zeme ramge Tosiam close hanam dibe ke delei zaina Tosiam close klak hai lamui zaina Zeme na ba pambe population je du changna pere la lei za ka chulei Zane North East State Assam ge Zilang Rong Bodi Assam Unit gu term and tenure peting pihi wang changdai di belu gumze tetibe kapai ke zi ingkai je squeating kum changna jang kai je chumai executive meeting bam gena ai gumze kam ke gai kak dai delei ja chudlei wang dara ba bai ke zi na mai de zane Zilang Rong Bodi Assam Unit gu general election je ting kum kai je chum gena ingkai je sruk hange bam dai ra hange kam ke gai delei ja ka chudlei chipo lugumze ting ti ai gumze te te je bam lugum klo logo zibi zane Secretary Melena ZB zonal leaders CSO leaders Melena zana elected MSE EM and HSSLC Melena zdu wangkham gara hange kemgai zela muilei zana Zilang Rong Bodi Assam unit gu general election bamra bam za lodi haraka cultural hall gna pemai wangdara bah baike hizikna pi hiting chon chat kreuze minute himre hige bamgulei za ka chedlei Zane North East State Assam Sarupita Revenue Circle of Vazali District and Znai Chitkyu Hazi Kruziming Rimage Assam Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Team Mine Government Gumata Tebe Mina Hanket Kacharangkang Luteb Lamgene Nim Kagadai Delay Zakache Delay Zaitige Assam Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Team Mine Government Officer Mina Hanket Nimni Bepezize Chaukat Ali Zaipaza Junior Assistant of the Sarupati Revenue Circle Kole Zakache Delay Zaichuna Peperege I Assam Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Team me bozene investigation lula lei zakachevdlei Zane Manipur ge zet kana kage kaklebe kakvok be pet blam gene Coordinating Committee on Manipur Integrity COCOMI mena Civil Society Organization mena India Ramgo spy hai muite be Defense Minister Rajnath Singh je ngau do je ngom pose Manipur hazet kana kage kaklebe kakvok be pet bam gene Assam Rifle spy meze luton ra hange kize demand tevdlei je kachelei Zane Manipur ge zet kana kage kaklebe kakvok be pet blam gene mpui mi ramze tew kleuze ga dui be mei de cheni mei ka cheme hange state go government ne kacharang kang kanga be compensation pe hange kam keu gai ne leize official mene salei Zane Manipur state go government ne zet kana kage kaklebe kakvok be pet blam gene mpui mi rame lungka hre me hange kacharang kang kanga be compensation pe hange kam keu gai ni bechai suize pe bo mene rolu ze ga dui be me hange ze kacharang kang compensation lak menge mana lak re pe hange kam gai delei zane pe bomne magbe dui be ma hange ze lak madai ma laksna pe hange kam ke zane acid ne ngi be ma hange ze laksna mangna lakte set pe hange kam ke gai zane hazet kana kage kaklebe kakvok be pet blam gene puimi chaidi ma hange ze lak minge mana laksna pe hange kam ke gai delei za state gu government em puimi lungka hre ma hange charang kang kanga be compensation pe hange kam ke gai ni chai suize pampa umra mena wangze magzai ne do pampa me kibo mena wangze apply to ra leize chudle I compensation kacharang kang ngora hange ze zanem pui mi ka hre me zane chaidi me zane gdui be me hange ze kacharang kang pe hange kam keu gai bize Manipur State go Legal Service Authority mal samne kam keu gai zane pampo me hange ze District Legal Service Authority mene pe go leize ka chudle zane pampo me magzai ne du pampo me kibo me hange ai kacharang kang kanga be compensation ze
Zane pesong kage Pakistan kadai mana Afghanistan kadai men kage kaklebe kakvok be peze ramrai border ge creek muing kam kai namni beze chunang ngom pause teun chiluze let kai dai nele ze kachule za Pakistan mana Afghanistan kadai men kage kaklebe kakvok be pet bezigene border ramrai ge ai tor kam border crossing gate tang kabem puiki creek mui kam gdibe kai namni bezigene mbe kan rume mina chang megum zana gari di dibe truck rame high size saugai di delay zakachu delay Zane North East State Nagaland ge hanai kum changna jang kai je chum go third editions of the Nagaland Futsal Championship mipinan suize kan tabeze wang daira ba bike hzi krezis nagane bike hzi in kairia thadai gu leize achu delay za chige chumo kidima district football association CDFA mena host tegu zane Nagaland Football Association NFA mena organize tegu leize kachu delay za ai hanai kum changna jang kai je chum third editions of the Nagaland Futsal Championship mipinan suize kan tabge railang ba hato hige kacharang kang laket zane paknabge changrengeu lei zakachule Zane North East State Nagaland Board of School Education NBSE Minesa za Nagaland ge HSSLC class kreuziket promotion gu exam banai class kreuzikana HSSLC gu exam jama kum chama jang kai jama dai kana ke pak chumbe chai ka gene bamgule iza chudle Zane NBSE Minesa za ai class kreuziket banai class kreuzikna gu exam kai loi lubu result je du chama jang kai jama dai ke jing ke pak na ve chai ka gene pedai gule iza du achudle za class de set banai class kui gu pakna be second phase exam jadu hanai kum chana jang khai je chum ndui ke pakna be chai ka gane bamgule jadu achule Zane UK United Kingdom kadege American me go hataine mina hang ke jang ki hazam gai beze paka hazam bigene ipe lakti je pakring be sagai di bzigene UK kadege Prime Minister Rishi Sunak nan zanai ri maige United Kingdom kadege ai American me go hatai inku tali sui rahange namje kamton rahange kamke gai dele za ai po lamgene United Kingdom kadege police mena chi hatai kangkud be pampo pe zudu nimni dele je ka chudle panab go hatai je ira bahange kete gai mak be bzigene Suppose jegene Rishi Sunak ne saja pachang hangka kadai bigdu ai American mugo hateine United Kingdom kadai mize inki je bamgule suppose jegene namje kamton rahange kamke gaidele iza kachule Zane Arunachal Pradesh Itanagar gidu mina hangkat peting kum kreuze set college student ko zidu hateine ki beiza Saidi Delays Nairi Maya official mena sale. Chipo Zigana district administration Maramena state ge I hate Kankun me Pampo Maramazateze vaccine hingim kabra hange Rangai Delays Zakachedele. Zahatenan Kibe Bepeduza Tomo River Institute of Health and Medical Science Rahukige Tatibe Bama Ganate Wangai Delays Zakachedele. But two Hatenan Ki Hazamgai Bigina Ipelactiza Pakring Baza Sawadi Delays Sale. Chipo Zigana Anui Hai Menado I hate Dagana 10 Deza and Tingra Delay. I get an my head ke Zikroses ro kam my gig de rain sapo bazaloi gai delay. Pigai zanking gai nimlane is to delay.